Dobar dan ekipa, danas smo izašli malo u prirodu, pokazat ću vam novi nož koji sam nabavio, poznate marke, probat ćemo malo s njim raditi i pripremit ćemo neku hranu. Ostanite uz kanal Radio Moto Adventures. Super, odmah imamo i za potpalu. Riječ je o Victorinox nožu, jednom nožu umjerene veličine, ni prevelik ni premali, taman ono za svaki dan, za svaki izlet u šumu. Victorinox kao poznata marka na području preklopnih noževa švicaraca, takozvanih, općenito kvalitetan proizvođač noževa, poželio sam imati jedan takav nož. 14C28N, stainless steel, čelik, deklariran nož kao bushcraft nož. Pojavili su se mnogi kanali koji su ga u zadnjih 6 do 8 mjeseci imali na testu i uglavnom je položio test. Pojavilo se i par testova u kojima su ljudi batonirali veće klade i tu se oštrica malo izvitoperila. Jednostavno oblik oštrice nije za nekakve teže stvari, za to uvijek postoji mora, recimo mora bushcraft ili Garberg. Iako ovaj nož uspoređuju s Garbergom, po konstrukciji to je full tang nož, pristojne debljine, tang mu izlazi na ovu stranu van, oštar je, možemo kresnuti fire steel ili na leđa ili tu na ovaj dio. Imamo hex za ključ, za bitove, možemo s njima šerafiti, vrtiti, možemo dubsti žlicu recimo u carvingu nekakvom. Nožić je baš bushcraft varijanta, isto tako jako dobro leži u ruci, drška je plastična, nekakvi polimer je u pitanju i fino nož leži u ruci. Dakle, stainless steel, ravno brušenje, flat grind, drop point. Ovdje pitali su se neki zašto je ovdje nazubljeno, čemu to služi. To nam služi u nekom carvingu da si možemo dobiti dodatni oslonac da nam se ne skliže, dakle, prst kad nešto rezbarimo. Što se tiče ove verzije, ovo je obična verzija, ona u standardu dolazi sa ovom jednostavnom futrolom. Futrola ima tu rupice, nju možemo koristiti i za raspuhivanje vatre. Za objesiti na remen. Prva serija, odnosno prvi noževi koji su izašli na tržište su imali problem tu sa prihvatom samog noža unutar ovih korica i on se klimao i htio je izaći van, no to su sad popravili i mislim da tu više neće biti problema. Kvalitetnije su to riješili, dakle poslušali su tržište što ima za reći. I naravno gumica da se osigura da ne izleti van. Nisam još s ovim nožem radio. Vrlo je oštar. Dobro tu leži. Recimo zamjerka Garbergu je da se prst može poskliznuti
Nema tu ovo tako riješeno, ali ovaj nož to ima. Pristojne je težine, nije težak, spada u lagane noževe, s obzirom da je full tank, lijepo leži u ruci, mislim da je oko 150 grama težak. Skandinavski tip oštrice je bolji za raditi feather stickse. Ona je univerzalna oštrica, ravno brušenje i može poslužiti za sve. A ovaj karbonac bolje i lakše penetrira u drvo. Evo, inače tu su negdje po debljini 10,5 cm je ova oštrica. Mislim da baš isto kao i mora. Debljina je čak i možda malo deblji ovaj Victorinox, ali bushcraft nije full tank. Ovaj je full tank. Da, kad ne bi propadalo u ovo. Skandinavska oštrica puno bolje i lakše radi feather stickse. Ali, kad je u pitanju priprema hrane, a to ćemo vidjeti kasnije, mislim da će Victorinox pokazati svoju raskoš. Zgodno suđe od Helicon Texa, kvalitetno, 20 eura, jako dobro suđe, nisam ga još koristio, evo danas je prvi put, sastoji se od jedne kao poklopca, slash tanjura, pladnja, bilo čega, sastoji se od jedne male zdjele, ima debelo dno, kvalitetno je, sviđa mi se. Set je mali, relativno mali, ali može poslužiti za jednu osobu, ne znam, ovo što mi danas kuhamo ne mogu sve to pripremiti na ovom setu, zato mi treba i dodatno nešto. To je ono sad što vam pričam, mislim da je ovaj nož bolji za pripremu hrane od Morinog noža, a to ćemo sad provjeriti. Oni su ga napravili kao bushcraft varijantu, ali nije za rad s drvetom. Evo, to vam je ono, koji gume univerzalne. Dobre su i za ljeto, i za zimu, i za snijeg, i za plus 40, ali nisu baš dobre ko kad imate posebno zimske i posebno ljetne. Već u startu, čim sam zabao nož, ne ide on tom lakoćom, nema tu tankoću dolje pri dnu, ali zato stradava ovaj nož kod obrade drveta. Nož je nov, prvi put s njim radim. Ko britva je što se tiče rezanja povrća, da. Zato je savršen, kao što sam i mogao pretpostaviti. Tikvica, da vidimo. Predivno, predobro. Predobro reže tikvicu. Morakniv koji je 3,2 debljine, skandinavske oštrice.
Ma reže i on tu tikvicu, ali više ju čopaju, više ju ono... Cijepaju. A ovo ju lijepo reže. Da. Ja imam tu karbonsku tavu. Na karbonskoj tavi ćemo peći kobasice. I to ćemo raditi na pravoj vatri. A povrće ćemo pripremati na plinskom plameniku i to možemo i tu na ovom stolu, a vatru ćemo paliti tamo dolje. Još jednom, predobar za pripremu hrane. Predobar. Tako da kad idete na tako neku pustolovinu, razmislite hoćete li pripremati hranu. Super. Ili ćete više raditi s drvetom. Pa onda ponesite ili oba noža ili samo jedan. Može jedan i drugi poslužiti, ali bolji izbor je mora, ne želi, on jednostavno trga tu hranu. Dok ju ovaj lijepo reže. Da vidite. Samo se ne smijem zaigrati da si ne prerežem prste. Ovo je malo veći set posuđa i nije baš lagan. Snimit ću jedan zaseban video samo o posuđu koje imam, pa ću vam pokazati. Ovo je sad, smo si mogli priuštiti jer smo danas s motorom i imamo bočne kofere, pa smo mogli donijeti svačega sa sobom. Spustili smo se tu na jedan proplanak koji je za šumska vozila, džipove i te stvari, ali mi smo s motorom se uspjeli spustiti. Pa ćemo nastaviti pripremu ručka jer smo već lagano i gladni. Nismo uzeli ulja, stavit ćemo malo vode. Može se jedinstati i na vodi. Kak miriši već se osjeti. Malo soli dodamo. Šampinjone smo malo oprali. Na pola ćemo ih prepoloviti. Slabo se ovo događa, dosta je vjetrovito. Idemo pronaći negdje zavjetrino. Samo pazite da neke ne upalimo.
tikvice i papriku bacit ćemo na ovu tavu. Kuhamo na dva flora, kako bi se reklo. Češnjak. Tikvice smo malo popržili na vatri. Sad ćemo ih dodati tu. Ovaj saftić. Tako je. A ovdje ćemo staviti kobasice. Gdje mi je nož? Daj mi onaj, molim te, dodaj nož. Zato što želim malo izreckat. Fino ćemo ispeći kobasice. Ništa, za sad ide ova runda. Ovo je sad gotovo. To ćemo poklopiti i staviti tu sa strane. Ovdje ćemo staviti... Šta nam se smije ova ptica? Ovdje ćemo staviti u vodu i kuhati rižu. Tako je, riža inače ide u kipuću vodu, ali dobro je. Šta je tu je? A i kobasice su nam gotove. Idemo s drugom rundom kobasica. Tako je. Evo, ova vodnica već kipi. Riža se treba kuhati 10 minuta. Evo, super je što ovaj poklopac / platica / tanjur može služiti kao poklopac. Unutra smo spremili kobasice. Sad ćemo lagano servirati stol. Za 10 minuta koliko treba riži da se skuha, će biti sve spremno. Super izlet. Malo smo se prođirali s motorom u prirodu. Evo, napunili smo i motor. Stavili smo bočne kofere. Morali smo, puno stvari smo nosili. Uvijek čovjek nosi više nego što mu treba. Ali dosta mu i treba i onda kad nešto nema, zaboravio sam uzeti i tako. Da vidimo kakav je to tu kamen. Zanimljiv. Evo ga. Neka stijena, kamen. To je sličan kokodine, onaj kamen, lopta, ona kugla. Ne znam koliko se može vidjeti obližnje planine. Jesmo na nekoj nadmorskoj visini. Tako da, evo ga, sad ćemo to završiti. Polako još okrenuti kobasice i idemo papati. Odmah napravimo pola posla kad to malo počistimo. Uljit karbonsku tavicu ne treba ovu jer je dosta popila ulja od kobasica. Evo jedna mala zamjerka, ne može se fiksirati ovo,
Ali inače jako, jako kvalitetna. Sa malo debljim dnom. Helikonov komplet, lagan, mali, za 20 eura, izvrsno. Riža direktno na tanjur. Kobase. Kobasice su fine, a? Kobase su jako fine. A i ovo dimseno na vodi je super. Gle, kad nemaš... Malo mi je predaleko, ne znam kak je tvoja klupa. Meni je klupa... Je. Pol metra imam do stola. Super je. Uz piće naše mladosti, pravo bushcraftersko piće Coca-Colu. Evo i zaključka. Victorinox Venture, ne znam jesam li vam rekao, ima i Pro verzija. Pro verzija dolazi tu sa ugrađenom onom rupom za bow drill. Inače, nož apsolutno isti. Jedino što, kažem, dolazi s rupom za bow drill i ova futrola, bazična, se umeće u jednu plastičnu koja se može zakačiti na remen. Malo je drugačija. Prvo, šumsko iskustvo s ovim nožem. Mogu vam reći da, teška riječ bi bila da sam malo razočaran. To je bila možda preteška riječ. Nož je za obradu drveta, onak, za potpalu vatre, a sve to možete s njim napraviti, ali šteta bi bila uništavati ga, jer zaista dole ima tanku oštica, se stanjuje prema dolje i tu je dosta tanka i onda ako biste lupali po nekim velikim cjepanicama, postoji mogućnost. Kažem, ja to ne bi stavio uopće na razmatranje, nego sam vidio na drugim videima. Tvrdoće 59 HRC-a je nož, napravljen je u Švicarskoj. Nehrđujućeg čelika 14C28. Solidne debljine, full tank, plastična drška, izlazi tank tu van. Zanimljiv nožić, ali ne bi ga ja proglasio bushcrafterskim nožem, nikako. Čak ću biti, kažem, oštriji od drugih kolega koji su ga probali. Mislim da Mora Knivovi noževi su za bushcraft puno bolji i kvalitetniji. Ovaj nož je dobar kamperski nož, dobar nož za pripremu hrane, ali deklariran je za bushcraft, a nije mu osnovna namjena bushcraft. I mislim da ima boljih noževa u tom smislu za bushcraft. Pa mislim da će odgovoriti na sve vaše prosječne potrebe, pogotovo kad je u pitanju luk, špek i takve stvari, kobasice, šnita kruha, malo na kampiranju u prirodi, na izletu, na planinarenju.
mislim da s tim nožem apsolutno možete i napraviti nekakve feather stickse, lagano zapaliti vatru, jako oštra leđa ima, to mi se sviđa, za kresanje fire stila i ovo je tu oštro. I možete pokušati napraviti nekakvu žlicu bushcraft, s ovim ćete moći izdupsti tu žlicu. Ne? Da, može fino napraviti strugotine za potpalu. Jako dobro, evo. Ali za težu upotrebu na drvetu mnogi kolege reći će, pa za to postoji sjekira. Za to postoje i one velike mačete kao što je Skrama 240. Slažem se. Dovoljno uzeti ovakav nož i onu recimo Skramu i onda sve što vam treba imate. Ali ako biste htjeli bolji, baš bushcrafterski nož, onda je svakako Morina, neka od Morinih varijanti, puno bolja u tom smislu. Evo, ovo je karbonski Bushcraft Black, nije full tank, ali puno bolje s drvetom radi nego... Takva je oštrica, jednostavno, evo, nemamo tu šta. Takva je jednostavno oštrica i za pripremu hrane i poslove u kampu ove jednostavnije, apsolutno dobar izbor. Dobar all-rounder. Za sam bushcraft ima boljih opcija. Toliko za danas od nas. Nadam se da vam se svidio video. Ako je, lajkajte, komentirajte, pišite kakve noževe vi imate. Pogledajte stranicu na Instagramu i Facebooku Radio Moto Adventures i pretplatite se, odnosno zapratite kanal Radio Moto Adventures na YouTube. Do neke iduće pustolovine, do neke iduće avanture, gastroavanture. Bok! Bok.